Hello guys, welcome back to my channel. O video kha lockdown sakang ang chest by tricep workout khaimani ani workout naina sakang narok gym nai paigradi. Kha klayo narok jotano o gym na naithok jakana hinai o gym kha Bangalore ni Richmond town no Snap Fitness hinai o gym ni bumung sakang puila jeng workout khaina sakang warm up khaina nango nke angoro warm up khai start khaikya push up 3 set khai 15 reps khai nke ani first workout kha single arm chest press o machine no duita rep 10 khai joto yagano 10 yang 10 yang 10 yang 10 yang 10 khai ke next workout kha ani tisha double arm chest press no o machine same machine no hangai omona bosung 2 set 10 reps khainai dos khai why ni khainai Jefrupana workout khaipro moito naradi norok bukungti hama nahadi te bukukti hama tiklaidi hangai deep breath khainadi hama kolok khainadi Omo next workout kha ani flat bench chest press omo no bochung kaini set khainai 10 reps khainai 10 khaibi rest khai te waise 10 khaipi nai moite narak di narok workout khaipru kolok khai rest khaya woi only max to max 1 minute simisi rest khaidi 1 minute ni sai kabang rest ta khaidi among khani second set dumbbell chest press ni Next workout aning kha mo cable flies. O cable flies no ang khai kya wine set 15 khai 15 reps no avno 15 times ang flies khai rest khai te hoise khai pika Amobo chest ni workout singtini khaiba ningkai chest by triceps ni workout khaipru mukhang rok sitra kisama ango so comment rogo to kisa phainai sitra ka nai but let's skip that hanga among kha next workout barbell flat bench chest press amona sang kaini set 10 reps ke khainai o barbell kaishani weight kha 20 kg amne bega ang start khaike khali barbell bai te kaise sedong kai ang kisa plate a kiting no no plate a plate daina kha 2.5 khai engai total kha mo 15 kg among khani second set barbell chest press ni ang yakmo kisa lor mangkai hiliksa khangkai kisa yakmo lor jakting thango gamkai next workout ni baga ang nakha kaisa plate o plate by ang overhead tricep extension khainai among kai chini triceps ni bagai angka amona ang khai kya 2 set 20 reps 20 bar ang tawag extension khai tong mai ke khai rest na oi te hoise khai nai among kha ani second set tricep extension ni
Tabuk kha ani next workout omo cable triceps rope push down. Omona bo ang 2 set 12 reps kay khainai. Omo ani second set rope push down ni. Omo bachini triceps ni workout no. Omo chini last workout. Omo no hino triceps bench dips. Omo to gym grifan khaiman joto no omo easy se kamo nogufan khaiman. Hambai joto no nai tongo bagai